Shalom, horas madihita karamang dayan ng mga saporsaw di bagasang buhay itu hata Yesus Kristus. Pasok pang doda guru gunggu pepakpa di acara cepek alay maripola. Hatan ini debata dihita di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 adalah surat di Psalmen 104 ayat 20 Indonesia. Tungnalan situ tu udah kejadian mu ada jago. Saluhu nai pauliho bagi dihita habis tara tubuh jadi-jadian bro. Tano on ilong dosa. Ita salu makarang sa kursa mi bagasan buang itu kata Yesus Kristus tuma ceuli masugita na tinoppan ni dema. Loang situ tu hita. Mamerek salu na tinoppan ni bawah. So meron di bukid den mo di maraso ng pusiya. Udi bata tulungan duro aku molo hube rena tinoppami saluhut bitahila tuhuromur maka tidak kon hasana pormi merendia Tuhan memujiho ude bata sangat Tuhan merendia Tuhan memujiho ude bata sangat Tuhan toko matutu sangat bude bata marinding ita mamuji bana mamerek saluna natin oppanere bata ito padu saluna hopar turi harikotanna harikot tu saluna hopar tulina kabereng ma isarana ropani somon matani hari dito pare bata banor tangi ma batiu hosaluna akka portigion dileo to hagulapon asar tikiri jolmain aku istirahat di ngudunong alani dihita salurukna akaro masa bersong aharo nain dahida marhide akka jadi-jadian nede mata jajaja tak namok tom kita pelihara segala yang diciptakan Tuhan unak tasigai isarana bulu tasigai ropaning tetabai akka pohon penggundulan Hiroshima terjadi, Roma musena akka banjir doklan akanas sarupa muse sompa mata tahun natin oppanere pataro hita molota segai imamu dei pasti do gabe marpakorko tuna surita atau kasamotong tahamalati masaluk na nite bata natinop tahamalati masaluk na natinop panere bata tahu sangat tahu puji-puji ya di warna jala tajaga rumah saru na tinoppan ni Dewa. Buharta matungani kita, buharta menguruti kita. Shalom horas, amin.